again. Lakini wana waingia tu kubwata na twins. Kiara kwa watu wakuli chukura tunasahau yale ambao yalipita. Elinde tu anse kuyagacha. Kiara ndo bwate gazi kuchimotoa tu bende wakora. Haina maana usinobali. So ile university saizi mkienda huko Kiabonyo yaanze kuagacho. The worthness of that university is 3.9 billion. A billion 30 million. A billion igora baromo ngina korulero mpaka ama wale wiki ngimetara tarako because it's a very big industry. That's why togo tebana asengekie kwa wakati huu ntuigo suka gochiando spi e paralele gaiga ekoru chabera ya etanyamusi ya enda mpaka Kioge yachi watoka West Mogrango. Hiyo barabara tulikuwa tumeweka kwa budget, lakini nkaenda nkaliria nkarasuka kuru ya serikali ndile narasuka ndivyo nina baskao. Kuna wakati nilikuwa nimetoweka nikatoka for some time nganda ngatawana bono tiga abagusi tonya kubwatera na ya ekerongo chikoza na ngale budget yana abege to ya gorek arusi mwigwetera na jite ngariria umwancholete muganjoro mwandena bera agaiga, lakini ngana gatumia akili yane n'abantu bari babunchukana nka baba batena tigatuski uchiga mwele we lost out. But bono ige pale ile twanyira niliororo haina mausina mabe elinde ebwata nie constituency yetu ya North Mogrango na West Mogrango yego sangana ne yego tirimbo kaiga nende to nere banyonero ya tuwabete pati tikarushwo ko rutombe ba na isinta mpaka gitara neito ko roisiga tingo de na injenya sana na gora bantu bano tumugange gasi loli ni nduo ro tingo isaneka boso banda iboyo kiagera hakuna vita yoyote iyo muntu ko anobwa tukubulgi kura elindo ko la bantu beito nendo isoko batotige mark nonyeri lyo tacholetu ndegwere na baskao igona injini mbwate agaskoka ningwe pimera kera na injini sigo ikase ndo na tinda akora kende na bango tena liorire atiga kore yangendese, lakini toko beke university na toje kwenye beka tobeke train huyu anaenda huyo mheshimiwa anaenda kufanya kazi yake toko beka ne train tobwa tobeke ne jipale chibere toko na twakora maya abantu baito ntoko ngoro kiangona mwate bire mbia mono mbia tuicha